سورة الجن نجينا وكفول سورة مكية مكان سورة وآياتها آية وجته 28 آية آية مغاني شيء نزلت أجينا بعد سورة الأعراف. الأعراف سورة كوفي أنت منوك كوفي بسم الله سورة عند ابننا نالا تغي الرحمن ألم يهنا لبولن تجي الرحيم. ألم يهنا كلن تجي قل أوحي إلي مونك أفو جيلا كرا كرنما أنه استمع نفر من الجن أفو جمع دويلا منك كم نجينا هنا يقرأنا لمه قرآن كلام تولا جينا نمكو إنا سمعنا قرآنا عجبا وانك وكو مقوما وكوني كلام كامه من كبكيلا نلا يهدي إلى الرشد o kalan kan be kanani ke kata kana srama فآمنا به wa on nyame kaba on di manana naye ولن نشرك بربنا أحدا on te fen kala sifara na mari ka batu ko tukuna on ko bala kala ne batu on te fen fara kana وأنه تعالى جد ربنا o nanye am mari ka same korotara ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ma jenya muso mine ma de mine de muso tala bulo den tawulo وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا o nanye an kan nalma ko me fole ke alama dan teme ko manade o ko me dan teme ko made fo ko ma fo de bala bulo ko ma fo muso bala bulo ala ka sani den soloma وأنا ظننا an koni ya dangane أن لن تقول الإنس ka fo adama den tina fole ke والجن ani على jina الله كذبا galona ko dala le o de ko man kono folo ka fo jina ti fariya ka galon dala la awa adama den ti fariya ka galon dala la ja tiye tede ja adama den be fariya ka galon dala la jina yere be fariya ka galon dala la وأنه كان رجال من الإنس ko nanye cew kumbe adama den ona يعودون برجال من الجن be tangini ke ni cew ye kam jina na فزادهم رهقا jidi awa sran de la de وأن awa adama den gungana nu tara kungo ba kono nu be jigi ba fa be jigi ni nin kungo jina kuntu ki toy nu nana ko dala nu be jigi ko dala ba fa be jigi ni nin ko dai a jina kuntu ki toy ko ni sara jina kuntu la ko jina mi son tan ka torote sim wala ma ko bonen tabo ala e jina ne hada ma de on daminge awa jina ko be sara hada ma de on wala ala e nyedi hada ma de ma min te jina ga jina wol be hada ma de on du su ko yira ko lo shada ma de be grela bina sigi kerefe nga utse ka sima ko na to hada ma de on ko jina e an ko te ku nyoko ka to don ko tutu wala ala e nyada ma min to luye ngolu nyabe onye o jina ko be sara on de nye na me yoro bu yoro jana be sara nye man na jina on na ye ko jaam fana be sara olu nye de hal na me ji ko ko la ma fa am an kal fa do jina ko tigila na me ji ko da mina ma fa ma ji an kal fa do ne ko dai jina ko tigila jina ko jana fana be sara on nye de ko ora jina ko ma sara be hada ma do baba bu la sara ko do jabo fu be fa do dai bon abi ko defo ko jina olu kumba be abiski ka fo ji har ma te galon dalala ko jina te galon dalala ngana na jewye jare wodon be galon dalala jina be galon dalala ko cew do ko mer ma no lube tan ni ken cewye kam ne jina na ore o jiri awasrana to ya to awa har ma do srana katafe tabo jina be bu baba bu lasra وأنهم ظنوا Ricardo olu ya ajigi كما ظننتم adama daw nya jigi kuma ojino ya jigi cuba mina أن لن يبعث الله أحدا wagatna ma kale se kununde akara adama den kafiru nyana koni saraki ta kunu ko jina kafiru falan ko mode miride وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملأت حرسا شديدا وشهبا ko jina nun ko mamina naw ye sanfela nyine kamta sanfe anya tro sanfela para kolchibala minga koloshiri ka gele ani tamonyo na de tabo chide sallallahu alaihi wasallam ka ko chide chilinye awa jina kumbele katasi kabasewna be malka ka barokame ni ye kibara mi me kibara kurala ka fo bena ke dugolo la awa bino fo ka fleli kilawye on kam ni chide chirasa ni qur'ana jigni damnena
sanfe yele tigarola no ko be le kata sanfe doro ono tamunyo bebe mal ko be dolo takru fili uma ko jeni obe ko defo ko olu ya nyini ko ta sanfe minke awa ya solo sanfe la ko ni awa atangane ndo afara ko chibawla munga ko shirika gele ani tamunyo na wa anna kunna naqudu minha an don kun kara maqaid an kun be sigi al-sam'i sankolo la sigidaw la lameni kamade mu da sigi sanfe kabaro lame ومن يستمع الآن kamago mana lameni ke sisan يجد له شهابا be رصدا tamonyo soro ayere mi yema kolon fenyere na ni kibe yele kata be ta soro tamonyo be ki kono de yele na doro abe filima وأنا لا ندري أشر أريد an بمن ji في na الأرض mado yala jugma de lanyini na ni maoye mambe dokolo la أم أراد بهم ربهم رشدا kare umari yakana de lanyini nu yede amani kondo de akubeta folo nga sisan tikata de وأنا منا الصالحون wa an ji na awa mo nyum bana mun tura la ko ala sira ko ومنا دون ذلك nga nyuman tana fana bauna no ma jugu yede كنا طرائق قددا an ji na kera sirawye sirawu nu fara fara le de an fana ka dina tabulo kacha an fana ka batu sirawu kacha de وأنا ظننا an ji na ya dangane أن لن نعجز الله في الأرض kantna ala kanye dokolo la de ولن نعجزه wa هربا anta kanye bolila fana anta kala da وأنا لما سمعنا الهدى an ji na mamina na yakaname آمنا به ali manara na ye ومن يؤمن ni بربه mamli manara na mariye ولا يخاف بخسا tesra na gaslila ولا رهقا tesra kalabalila de ka fo dobi fara dobe boy ka nyuma na otike ka fo dobi fara ka jumam ka fana otike de وأنا منا المسلمون lamu ba an ji na ومنا القاسطون wajinge ba to fana ba na de mun jingana nin ka sarabla de ومن أسلم ni ma islam yara فأولئك تهروا رشدا lu de kharkhalil ke kana sarala de وأما القاسطون amma ma jingano فكانوا لجهنم lu هطبا kra dogo jalanye jahannama ye وأن لو استقاموا على ala ko nu الطريقة kun tlena awa sarateke ka لأسقيناهم wallahi an kunu lame ماء jila غدقا min ka cade ni ay jabe ke abe ken hada mano nyere sonde no te na hada mano tlena ala ta ka cilen taka wa mba ambe awla me jila ji min ka cade لنفتنهم فيه basanu jarabi ola ومن يعرض ni mami kanga عن ذكر ربه ay mare ka ko volima يسلكه ambo tigi do عذابا صعدا jangatala min ka gelene وأن المساجد لله akado batu yero misru ko be ala de فلا تدعوا مع الله أحدا akara fen kele ngule ka frala kane ala tofe ala kele ne batu ala kele ne be wole fen kana wole ka frala kane وأنه لما قام عبد الله onanye mun na la ka jonke wuli la ka jonke Yad'u. kide muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kala wole كادوا يكونون عليه لبدا otru nyana ubeke tarafai amade tarafa dugma fini be filmi da baganga ka tarafa sigaka o bagai o fini ibaye shibe bari bari alela o shibe bari bari wala cogo mina jina fana na bari bari cide na tena yo qur'ana kala to me minge unana kana bari bari cide na ina fo awa tarafa awa korola fini awa sibe bari wala cogo mina de قل nane ka fo إنما أدعو ربي ni be mari de wole ولا أشرك به أحدا nte fen kele sifra ala kane nte fen ngre wole ka fara ala ka قل nane ka fo إني لا أملك لكم ضرا ولا nete رشدا toro marawiye nete kana marawiye قل nane ka fo إني لن يجيرني من الله أحد ma siti se ka ne tanga ma siti na ne tanga ka bo ala ma kelen tise ولن أجد من دونه ملتحدا wale retina sebe yero soro na ma kena ala ye nte sebe yero soro fo ala yero la be seme ka ta ala dema nte fo yi soro ولن nte أجد do- من دونه ملتحدا nte sebe yero soro na ma kena ala ye إلا بلاغا من الله ورسالاته ne ta nte dore fo la seli ka bo ala yero ana la ka ci ka ulla seli de na kunyo de kana ci ka ulla se ala ta ye aka ci de unci ci de unta ye ko ci ka la se wane ta ye ci ka la se de
ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم jina shetano tisaka gereyen wahay di to cidema ay malika o debina kana ciden kolosi a nyefe a kofe dore shikana feka surunya abe fo ciden kelemiye o de kambe ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم koso ala na do ko cidew nye awa o mari ka cidew cide nyaw la sede sabu ni cika fura kelempede na amena mogobulu okoro de kiyala se na mamedo okoro imala se bala ko chika abedi awa chida umma yoromina obe koloshi o nyefe o kofe masikara me uluko ngo sala na do kuye umari ka chide nya lasere wa hata bima ladayhim ala ila malakile kene fenye fana mumbe ufe wa ahsa kull shay'in adada ayet tanganike fe bela jilena jatela de fe be jate babul